Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Sayicology a hehla swin'wana swiyimbeleri hi ku vula leswaku ri va bohile kumbe xani va khendlile va khendela tinyiko vana tinyoka hambi ku vuliwa mani. Ku na nkandziyiso lowu Sayicology a wu endleke eka xiyenge xa mabulu xa Facebook naswona a karhi a vutiseriwa swivutiso. Laha ka nkandziyiso lowuyani u vutisiwe leswaku ri hikokwalaho ka yini a nga swi kumi swirhambo, laha a nga kombisa leswaku ri yena wa zondiwa kumbe xani a nga rhandziwi hi vakondloteri va tigigi, va n'wi pfalela ehandle a va lavi ku va n'wi rhamba lomu tigigini loko va tshuka va kondlotele tigigi. Sayicology u tlhele a boxa leswaku ri eka ti-album leti nga huma hi Paseka ku hava na album na yin'we leyi nga tlula album ya yena. Hi ta tsundzuka leswaku ri hi Paseka ku humese Hlavu the Gupta a karhi a fambisana na Benny Mayengani the President, kasi ku tlhele ku humesa na Phesi Mfana, ivi ku tlhela ku humesa na Man Flow na Mapele the Boss. Se Sayicology u kombisa leswaku ri eka ti-album leti nga huma hi Paseka ku hava na album na yin'we leyi tlulaka album ya yena. Mina hi vonelo ra mina ni vona ingaku leswi a swi na ntiyiso. Loko u tsundzuka hi Paseka, album leyi nga fika yi karhata swinene i album ya Hlavu the Gupta leyi nga na risimu ra Maxaka. Hi rona risimu leri nga fika ri ba bembele swinene, na sweswiwani risimu leriyani ra ha famba emalembeleleni kumbe xani ri wela eka tinsimu leti nga ku karhateni eka lembe ra 2023. Kasi loko a vulavula hi ku pfaleliwa ka swiyimbeleri tigigi, ina i ntiyiso swa humelela leswaku ri swiyimbeleri swi pfaleliwa tigigi hi vakondloteri va tigigi, ngopfungopfu loko mi nga kumani na vakondloteri va tigigi. Va swi kota ku va va ku khiya kumbe xani va nga ku rhambi eka tigigi leti va ti kondlotelaka. Loko ho tsundzuka un'wanyana wa vakondloteri va tigigi Gagashi u endli nkandziyiso a kombisa leswaku ri yena xiyimbeleri xa ku fana na Boti Ready a nge xi rhambi eka gigi leyi nga kondloteriwa hi yena, tanihiloko a vula leswaku ri Boti Ready i menemene kumbe va endli vumenemene na un'wanyana wa vakondloteri va tigigi. Se hikokwalaho ka sweswo a nge swi koti ku va a va rhamba eka gigi leyi a nga yi kondlotela. Se swa humelela leswaku ri swiyimbeleri swi kumeka swi pfaleliwa tigigi hi vakondloteri va tigigi. Nkandziyiso wa Sayicology hi lowu. A tigigini mi nge ni voni ku vanhu lava endlaku ti-event ta machangani i vanhu van'we, and u na moya wun'wani wa ka Gaza wa nyangatsa swinene, cause va nga heta va ku dlayela na talente lowu nga tiyanga. So mina swa music vhele hi ku no fakafaka, mina mi hustler guys, mina na hustler blind. Mina ni tshama ni ri Mthebelele, life ya mina yi tshama yi ri Mthebelele no ti hustlela nhlangana majida hi hustler vutomi byi ya mahlweni. Mara ti-event ta ka Gaza ti na problem swinene, cause vanhu vo va lava va endlaku ti-event va fika va tshama hansi va vulavula hi n'wana munhu, va n'wi vamba va n'wi ba hi swipikiri, va n'wi hlekula, va n'wi rhuketela ku vava, a nga dyohangi nchumu. Kambe nkarhi wu ta va fikela, loko nkarhi wa va fikela va ta ni vitana na hambi va ka va nga swi lavi, va bohiwa hi xiyimo. Hi leswi hi swi vulaka ku ri ku ta va ku ri nkarhi se wu ta wu fikile. So a ni nge heli matimba ka leswi swa ti-event teti ni tikumaka ti-event no khensa ni hosi ni tlakusa na voko ni ku xikwembu xanga na khensa ni ku cineni na van'wana ka talente yaleyi nga ni rhuma ku ni ta tsakisa vanhu ni ta va vulombe. So album yona vhele yi ve number 1 ku hava artist leyi nga tsukunyuka this year. Ma swi tiva hinkwenu sweswo, ku hava na yin'we artist leyi nga tsukunyuka mbuwe hinkwenu, n'we mi nga humesi Easter ni mi rayitele hinkwenu. So leswi swa ti-event ko va ku vulavula na ku biha, eve munhu holoye un'winyi wa mali loyi a humesaku mali ivi a nyika munhu wo karhi a ka fika ka Sayicology ka nkarhi ya mina ro le ka 83 loyi fika 100 Sayicology nkombe xihundla lexiya no la ka 350. So didengeleyo hi yona leyi yi fika yi endla ku Sayicology a tshama a ri benceni, cause i nga tivi ku ni endle yini kumbe xana swo lawa guys ni yana ya hlamba na mina ni famba ni rhwala tinyoka. So a ni swi koti leswiya, ni nge endli talente ya mina ni yi mikisa na tinyoka wa swisi because of la mali. I can't guys, a ni nge swi koti. A ni swi lavi mi ni rhandza hi rirhandzu ra swidudwana, mina mi ta ni rhandza hi ntumbuluko. Loko hosi se yi kha yi va endlela va ti rosta ku va boheka ku va ni teka na hambi a kha nga ni rhandzi,
munhu un'wana kwe muna a ku nge nambi cycle la so xiyimo na nkarhi xa fika xin'wana na xin'wana ta swa va ku tiyisela swi tsakisa ngopfu so mina ni kona guys ti-event teti ni nga ta kumeka ni ri ka tona guys hi va lava ni kotaku ni ta ya fayitela no the other thing man lexi ni xi rivalaka a ni nge pfumeli ku cinela 5000 a ni pfumeli afo a ni pfumeli man a ni pfumeli i nga ni bayizisa ro sungula mara loko se ni ya vuya ka next step i ta hakela ti hakela na liya yin'wana liya yi nga ni tirhisa laha ka 6000 yeleyo or 7000 yeleyo Ndambavisa maluva